Jadi di aku amang guru nami bisa tutup muna saat kami di alaman muna alaman di jauh nawarapan nomor tua. Iya sama si kubuan namin nangay ina sama namin nomor lubu sama namin tutu sama dokor. Si Titi masih gepak. Masih tambah tua may nomor lingkungan di siguro. Di pertama nomor tua saya sudah ibahitan ito. Sama lima hatani si kubuan namin iba muna ni Ari. Sebenarnya hari ini gulang betul. Gabi. Sama ulo na berharang kinenggulan. Ada teman. Oh, ulo na pahopu. Hula-hula na poso. Poso, olo. Jadi, mula teman baru. Tinausahat kami. Di Bogor na naman muna. Lima, dizurun naman sa nomor dua. Asal dorong na imang baru sa hatanya ini. Nomor ludu. Pirpok kibal-bal na pasalongan. Pirma to tinggal selalu na luzuma pamamuan. Nomor ludu dia muna baru na. Sa betul, hula-hula di pahopo. Ulo ni pahopu. Habi to tawang. Olo. Ini mau lihat mak. Isong ini mang bro. Ya gitu lah. Kami di Bogor jalan mamu. Nakaligo kami. Ebe nomor ludu do hospital. Asalon ni natutu ang doktor namin. Ludu dia mo panamotan ludu perolasan pakot niya mata. Iya, betul. Tapi mabok ibang bawat pasalongan. Pirma to di mo ludu panamotan. Iya, betul namin. Jadi mulai ada pada among namin sa kami nang dison di Pogo alam mo sa kami ulo mo sinaga. So doron namin mo sa mga nakatani ebe na marludo nali pinasa namin to mo doron namin mo sa mga nakatani si tua. Ebe ni tabbatua maperlingo man si Borok iba tama nomor 2 oras mahita ni Baror. Iya, betul. Grabe masalah oras malu ate manita malu ate manang dituhata. Di siala asido dengan ni tanah boy tama ni pasal satu bagasan no pason. San hami hula-hula na poso marga sinurat. Nung satu to hami di paguna na mamu. Amu amang guru nami marga si marmata. Ipas do amu jupak kami song-song ni nang hula-hula mo ipas. Di na ipas atami songon. Emi perlu do harbo bir. Donon nami mason di don puta si jono-jono tubi. Sa pirma poki baul-baul pasalongan. Irma to di musaluna pinoparina buru nami si saur matuon. Sa ilu-luju matong dia muak kapas samoran. Manibahatan ni Boras Pirsa kami ulang na poso marga sinurat. Sama di Bonani hari ini bulan. Jadi sama dihamu amang guru namin. Soal tadi aka parhito yang pasu-pasu siang kami bulan hari di paturi kami no ima soal ula sitang rabu soal dalam perhitian maging pasu-pasu tua mata di berta. Jadi kira soal mabentuk na nalaho si pasahaton nami. Gabi. Sana matutupunin ang puro namin yun. Iba jalan pun sunari. Oh iba tahu apa? Bona dia hari yang terjun masa ulus. Jadi semua ini di permusik namin. Ada na pasahaton. Ina semua uno sila kurap pumahami mo nangyari. Baik kamu mah musik na hopar musik. Iya. Sama tuh hula-hula naposok. Amang baru. Olo. Sama dalam ni perhitungan di pasu-pasu nami. Tu pinopar ni na baru nami o. Gabi aja lagi. Na parzolo
lima tujuh tahun kami. Bapak musik kami. Amang pate kami. Anak pas sunai habis perhiti unos. Beda mama. Dua lebar sama nabat online. Dua lebar. Saya aku ibu nami, saya ibu nami. Saya tuh Pemuna. Oh. Ada batu. Buat tamu. Tuhan sana, tubuh sana nak. Amang bagus nami. Apa satu ada mami tu, saya nanya, baik mana musik nak bertuli. Hula-hula naposo sinura. Tapi so amang baru. Waktu lang. Anak baru doa. Oh. Tidak orang kena sekali mak. Anak pasal tonton sol. Ulah solo. Oh. Tu. Jujur mak, baru lah ibu tahun kami. Manfaatnya kami. Sa situasi ko. Kalau sol mak kami tu berapa? Gabi. Abang mak nak kartus.
kami disusun ulus Sitoro Rabu kalau si pasaton nami itu kamu pinopar ni guru nami si saurung batuan ya gudang ni ulus si kalau si pasaton nami 10 lebar mamang guru Saya bilang 10 lebar 10 nung mga raya mamang guru baik atur daga dia mau berusin nami kalau pasatu ulus Sitoro Rabu mami itu pergelengon nami baik mamang nahu kartusi Loba golang-golang pangarahupna mau lutung sumani pe rumah ni ulus na boy terpasat kami tu hamu pinopar ni na buru nami asiro hanya mat kalibata digohi magi kamu pasu-pasu kamu dengan mamburu wah tulang jadi ala torok do kami hula-hula napot nomor kasih durat di unaon kami asal pasat kami sosongon pergue ni holong nami tua mamburu nami opung tigor permusin nami alami pasat ulus tolong nami tua mamburu nami on baik mamang nawa partusi
di partikenon sahab mga tuhami hula-hula bawakku sinaga seorang boru gabe torop niulos nalawan si pasodor nami tu berkelilakan nami obat lebar jadi dahulu musik nami kalau pasal tulus mahami tu berkelilakan nami betamu ma musik na hobar tu sih. Nasunda Mandoro, Nasunda Haji Keda, Nasunda Uhud, ada semasa Nasunda Haji Simerona. Raja Nabi, Roma Hamid Maksompa tujuh Rajai, Pandai Baru Rajai, atau Rajai asal Rohami. Ini tak boleh asal orang ini orang Rolota. Ruban nami sa luhudna raja ni ulang-ulang mulai sa punani hari satu ulang-ulang paupo tumbas sa ilasroan nami karbunga-bunga tangan nami di baik kamu asa doon nami maso ni doon puta si jolo-jolo tuwi arirang may nanamarhalto dulu himan na merobian horas mahami raja ni ulang-ulang muna magdalo martik ang nalibagada matong kami jadi saat
saat masolo nito kutuportian ni 300 hamin di rodang ni bulan nung saat dia dinauli di bulan dari ganor di baik kamu ada pasar madwal ni naburu namion saat may taliling mangulusan matapang kabiatu karora sa di ramot itua jadi ujungnya kami matang baru kamu permisi kami di tahun tahun aku karuatan beda mang si tio las padong itu asatan kami di kugun nila mamang buru lima ilaw adat sadarion adat sa batu ni nagpuro na bukan dotong boras pirdo eme na marlutung so mata ni may tuyo do nami ang buru sa firma poki gol bau dapat kamutan firma to ni hamu salura pinopar ni nagpuro namion lucu-lucu manangat ka di bukan dotong nagpuro amang buru nakin eme na marlutung tong lo hatari na may tuyo loro nami eme sita betua ma paniguman ni kinamomok di Bataro si dia tua sa luhut na mahita di Parolo jadi wala tiba somon hata ni oras firma hata on nami berjodoh firma poki bahubal mo persalongan firma tok sa luhut na hamu binok parnina porowan luju-luju maro akta panamotan dilay nami dohot iboto nami lasaro nami to di gokko jojo muna dinaro kami di Bugun nila mamuno di persarma to ni napor nami marhitei lay do to ito asa lam nubdabay fakta matong di hamu hahipaso do tabi suko do cikajang lumur di hamu laiku do ibotokku terlumuri ma di hamulai to dot hamulai ala hamuro sijupangan di bagas di napok nabion naik ton magahol bolong mahamu di hamu akka tuiram dot to haruri lai dot to ito asa roh di maltu maronok betong even di sebatu main na perlingkungan di Siborok di Bataro nomor 2 sa luhut na mahal di Paroro asa ador ka ma tugu-tugu lupo ador hati di matong tugu-tugu harbo nang nasa di mato mamu sa luhut na pinopar na torko sa matokot na marniri sa matokot na marnono sa solo tinugu-tinugu kaya lunga sa atok tutu ibig kamu maraparang na bilang maraparang na nabaru na biyon saya sama kok kamu sebagai bent pengorasa amang baru na berju somong ulos na laos pasatong namin kamu ulos na jang rato kurang na berlebar malam baru beda magma godang lihat hasil lihat gabi lihat penghorasan di gunung parina puro namyo beda magma godang lihat Yeah.
Tong memahami lawan sompa dulu dirajai. Topa raja ini hula-hula raja Sipajuta. Amat promosi kami. Baguna asal kami bersompa dulu kami raja Sipajuta. Tio pinay matuhan watan. May danong masih tio ilas kadung ma tuha sahatan. jauh-jauh BG parjol dulu purba. Doto masa kami tu doang nami purba. Keluarga Semata, Sondrodo Hami, ima hula-hula purba, ima hula-hula ni amang sirepa. Jadi lasmaro hamuna manjalo karolan nami. Jadi di son ada udah di kami lulus opat. Imola dia namang burnami keluarga besar Semata. Molo hami Rorias kuliah di pahop puluh hami penurun naron. Bigyan ang guru sambil makadai. Molo hami naro sa kuliah di pahop puluh ang guru. Jadi molo hami na kinaro pada boton inatas na baru sarmatuan. Betul. Hai ma boras pir dodakin tuson. Asami pir ma bokin baul pasalongan. Pir ma totini hawa baru nami. Luzu hanya kapamuan. Soalnya hamsi do emenawan ludu. Bodoh rakin emenawan ludu. Asa do da tua mah do kolon asta tua mah perlu suborok. Amat tadi bata nomor tua. Saya horas mahamna saluna di baro. Soalnya mah atas siapa ngurus soalnya mah boleh. Bapak, abang. Jadi soalnya mah dia ngomong baru. Perjolo mah omak masyarakat kami. Terkadang muda di keluarga besarnya Manggur kami 16 sima keluarga tampuran sima dua ini pahok di Pantikeron di Kubuni Alamanon
Arong di bokaran laki di mga besong obor sa bibitoti do nang iba na karlubi ng tutong pasaton namin tuwira sa ito ang nakasalun na. Atay na tutur naman do kayo besong obor sa bibitoti. Pirma pokki berbawa sa mga. Pirma atong to di muna dia mo na kalor na besar niya mong buru namin sa iluju-luju mahal kapasamota. Suwang sama ni pa do iba na marlubi di pasat tanami hata ni natutur naman dokon. Iba sa badua maparinggoman di simo. Amat tadi pertama nomor 2 umum patok muna di Baro. So ni majuro na beri pasata nami iba nong sa nami hor di ulah-ulah menatap puna nong das. So nari pasata majuro purba. Kamu sinabi, kamu juga sekarang. Halo. Sana may pagdulot tunay namin. Bu, iya pinatay. Senalin na senal. Halo. Baik, kamu musik nih.
kalau pasoton nami ma ima ulos sidoro rapu ulos nagajam. Ang giat bagas ay di sumur gajam ay bundar. Saya si gajam umur mahamuna saluna keluarga besar di Sibarmata jalan tolong pinopan. Mari kita inon pasoton nami ma songon ulos. Amat tadi batak kuna kalau bang gogi saluna ya le go hita akan aposon ang pasahan tenon ni. Pajolo may di pasar tanami tu pas di bagasan nino ala toron bahan apa dia kaudoran bayangan. Nang do pasaton nami dia kana marholong niro marhita ti siya naman tadi batak. Lalu sisino nang langsung pasaton nami maulos holong. Tidak, gabe terang. Ada dulu saya memang siap tahun ini. Langsung ini mah yang benar besar nama buru nami. Hela do popular dari alki. Perjolo mah hela do mula musik bugis. Rade amu nama. Baik kamu mah jolo na isa sana ya. Perjolo
Oh, sana sana purba. Sana mana? Sana halo. Bama, si Jojo, plus paloma tuwa sana. Ay, parmusik.